Mizoram chung thulang sar then khatte kanan lor le dona hei MNF President Chief Minister Launito Mizoramthanga chungchang hantila kumsomruk nuwa Gauhati University in Mizoramthanga degree certificate an hlan don ti hi midialam ahian kanan huwa hi han ngai thalok tiang Mizoram Chief Minister Launito le tuna MNF President Nimek Mizoramthanga rambuai lai vel zongjongin an rammuwa khanga wangkhan lekha te pon zirmu mal theilo bani kamaro chu hei Gauhati University akhan BA kha pass mana media lamate an komna te pokan lo mutoina rin oma apa samaro chu certificate kha alaman lo ti te ani a hei kum somruk nuwa Mizoramthanga hian certificate dong don nia soyania lompuyam khop mai hei Mizoram Chief Minister hluile Mizo National Front MNF President Mizoramthanga chuan kumsomruk kalta a Bachelor of Arts BA exam pass nuwa voin August ni somni sangni somni parokhian Gauhati University tanga degree certificate hlan nani don tiania India Today ten hian tar langa certificate hlan na hi Gauhati University ya Fanidar data seminar hola darni le achan ve hian na yani dona University Vice Chancellor in Mizoramthanga hena hian certificate hi hlan don ani Mizoramthanga hi kumsanga chu somruk parukhan Dana Manjuri College Imphal khati laya Gauhati University Nwaya khata khan English major la in final year exam amma chona second class a pass ani exam ma zota ka chuan pulaldenga hruaina Nwaya rambuai tran meka MNF zomin underground a alut ta a khangani wangkhan degree a certificate hi ala chuak man talo ani kha he hun chin hiatlak tak pol hian Amia Kumar Das Institute of Social Science and Development Gauhati University Institute of Northeast India Studies le Center for Southeast Asian Studies Tetrang Kop Chuan Mizoramthanga hi special lecture from guerrilla fighter to the peacemaker ti thupui mangin an nei pui don boka he lecture hi Vice Chancellor Professor Nani Gopal Mahanta ana honganga guest of honor tan Subhash Chandra Das teldon boka Mizoramthanga hi penguin books in kumsana le somni parukati chua khan autobiography from guerrilla fighter to Chief Minister ziak tu ani Chief Minister Trump ni lai lo chel to ania athu sei te po hi angai nom thin viau maya hei politics a chuanin mi hanin beite elpuite han nu niam na ta na han so tang chi te po hi chin thin ani ti dan thin ania amai ro chu Mizoramthanga hi chuanin na tak le ne so taka akhing puite an social boy hi hriat tura wang thin viau maya hei hi en ton tlak na pakhat ni te pon na langa chume ba ka kema mimal ngei pon athu soi thiam na pati ti thiam tak ani na hrim po hi ka ngai sa na pakhat chu ani o hei Sairang thleng rail service kan han nei veta a hetianga mason na ro pui tak aron thlen rual hian kan soi fo thin ang khan side bi lam hi om lo thei lova mason na technology ni mo enga po chu ni se mason na hian kentel alang lo ruama kentel hi anei ve chokani hei Sairang thleng rail ron lut po hi mizo ten kan chhor tangkai tran vio maya bung romante to wanga rail chuan mante hatloma wangin phailama kalpo ol samzokin minol puitan po ol samna min thlen don ani ti te kan soi thin kha takin a thleng chho mek ani amma ero chu hei zir chiang tu tenan zir chian dana chuan study team te hian Sairang le aizol in car taxi chuan mana to ema wangin mitam takin rail an chhor tangkai tok lo ni in an soi Impact Study Committee on KMMTTP and railway link between Bairabi and Sairang te chuan Chief Minister Lalduhoma hnen an thil zir chian na final draft report an the lut Chief Minister hian Impact Study Committee te lom thu hrilin thlasom pahnih chunga report the lut turati in ni lain thlasoma an ron in pei thei chuan an thokrim ti ati chiang ni na soya bo zui ngai te sarkari na bo zui dona chumi konga study team te tho puina hian ma mo zui zel dona ni ti in lom thu hrila sarkar an tho pui zela tul thu a soi bokani report tlang pui situational analysis and field study soi hona nei in Mizoram Rail Service anei nuwa angong impact
an zirna chuan ILP thataka ken ko atul ni in an soya Mizoram chunga rel kong in apal tlang khuaten hlok zo ka rel an chhor theinan rail station tinte approach road tha nei atul an ti boka Sairang le aizol in car taxi chuan man atolu to ka wangin mitam takin rail an chhor tangkai tok lo ni in an soi bokani helaya an zirchian na an hmu pakhat ILP thataka ken ko atul ni in an tarlang hemi chungchang hi toite in han comment vele lokila ni e ILP hi tunlai chu kan soi lar veo boka mizo te kanin hung bik na kanin hung bing na pakhat ania hei hi ani na ang taka man ani chuanin thil thataka ni maro chu danang taka ILP mangaron lu te po hi an ho hun tur an permit ina a huam chin pia lama heng na thok tura kan chhor kan kaulu kan chalu te hi Mizoram chunga hian an cham zui fo ni hian na langa hei tak hi tran lak kan ngai na lai ni na langa ni ILP dan dik lo le ILP nei lewaron lut te chu thu hrana ngai ta ila khang te ka chu thil poi jok chu ni amaro chu ILP dan dik takaron lut te po an permit top to ma sela om zui emo mundanga na thok Mizoram chunga la cham bang te hi thanem tak hi an om ni nge in na langa heng te wang hian namdang na thok Mizorama omte kan tam zel phani te pon an tam zel phani te pon a hriatani a sponsor tu te kan rin om hangai na thoka kan chhor kan chalu te an permit a zo to emo na an tho zo to chuan a thon kir kha kan ti turani chu ramle namtana ni ti hria in hetiang hianin na thoka kan chhorlu na thoka kan kaulu angte permit a zawani emo thon ho an ngai to ni chuan thatakin zom mai la thon ho mai la tuna har satna tam tak kan nei namdang na thok tam lu tuk Mizoram an tam to lu tuk tia kan soi te po hi enge mo chena chuan a ziom pha nge in a rin omani chu thu ran lo ni ta se ILP counter hi du ai chuanin atam tok lo ni te pon langa rail station kan na ya hian anin tlarna sa thin viau mai rail a ron thlen phei hi chuanin chu Mizoram a ron kaltum tam tak te tana har satna pakhat ni te pon langa ILP mumal zo ka kalpui ni se station tina khawzok tia po kan khawzok po kan kalpui angai viawani tin Mizoram chunga rail kong ina paltlang khuaten hlok zo ka an chhor theinan rail station tin te approach road thana e tul hei hi chu thil chiang sa ani apoi mo khop mai rail station panna tur approach road tha tuna hian om lo ni te pon langa simui station te khu chu kongpui bul mai ani a ol sam viawa heta chaklam hor to ki lamte mual khang lamte po ania approach road tha aum lo wang hian duangin khomi puite pon an chhor tangkai theilo ni na langatin chubaka bungrua rela hanlan le han thon konga po approach road a that lo wang hian aram le lungfa te hian kan chhor tok lovem o ti thei ani sarkar po hian hei hi kan vil zuyamo tianga ram le lungfa te na kan chhor tangkai jok thene turin approach road tha te ngai to konga than han la sela thil tha takani study team te hian Arunachal Pradesh Nagaland le West Bengal te an tlo boka Nagaland an kalna phei chuan thlare lo te relin Mizoram atlo nuwa impact study team Mizoram sarkar in din na changa hria chu enton tlak an ti thuan lo soi bokani Mizoram le miana borda ra insum don ton na Kaladan le kalzel dan turni alangte Mizoram sarkar in lo hlok pui ve theina na dananga chialak dan kalpui dan turte le Mizoram thar chua ramdanga hlok zo ka thon chua dan turte an soi hei hi poimo khop mai hei nimin jing te nimin pia jinga te po khan kan han soi jok to a governor thu soya tanga kha soi chuak te po kan nia Independence Day chunulama governorin mi poimo te thingpui a in puina khan governor khan hemi chungchang hi soya mason na routling Mizoram in kan nei chhome ka rel kongte in India le Southeast Asia ram insum don ton na tur Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project te le heta project rang khatiang chi te kha kan chhor tangka yangai chumi tur chuan tuna tanga kan in ma kho sui angai ni ti lamkhan governor khan a soya kha thil thatak ania kan ti ngai tur ni te pon na lang reng ani sumdon na hian lian tham takin hei Mizoram simlam hi Mizoram kot chua an ni chodon ta chu ni a chungani wang chuanin sumdon na a phonglam kan chel theina turin tuna tanga malak na
omjanei takan kalpui kha ngai rengani chutiang ani lo chuan sum don na hi kan chhor lo ani chuan min eiral tu kha ani dona mason na hi kan chhor tangkai lo ani chuan mason na jok chuan min eiral don tina ani chuwangin mangtangkai chhor tangkai turin inbuat seina thatak kan kalpui angai chutiang deuh che chuan hei tuna zir chiang chu te po hian malak dan turte Mizoram thar chuaram danga hlok zoka thon chuani theina turte helaya sumdon na lian tak le India project hlotling chho mek te kan hlok pui thei dan turan zir chian hi thil thata kania tun ayana sa zoka zir chian na te po kalpui angai ome tuna hian Mizoram sumdong te le lir thaya izong logistic service ten an hlok pui mek a rail service hi logistic service te an hlok pui viau reng ani Mizoram sumdong te hian zakhai tong emo kol tong emo an man thei phei chuanin tunain an hlok pui le zual nge yang anti khotlang himna le dan zom konga mi puite inzirtir wara tul hlenin an tar lang bokani Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project chu kumsang ni somni pasari a honani don chuan chaktaka malak na turla tam hlenin an ngaya tuna zo cha chuale salat chua sumdong tenan mamo an soi tamber chu go down ania zo khothar lama mi te soi langsar ber chu Indo-Myanmar Thailand corridor ti hlotlin ani thung anti study committee hi an chairman putila hlimpuya MLA chuna hova uzo muana member secretary le member dangte an tela report kim chang hi abuin an siama an zir chian na tina rotna an siam zela ataka bo zui konga po sarkar tho pui zui zelan tumani Mizoram hitlang ram hania kan kong te po te a fur kanan ma chon thina monsoon ruatenen ruatui tam sia kan kong nei ve te po hiat lo lo thin veu rengani ani na ang tur tekin siam hanni ve bok ma sela leimina wangte ru sur na salo tu ko wangten purina zona sa bok sia lei alo nip ve bok thin nen state dangte ne na khan khai khin hian kan kong pui te hiat lo lo thin veu mai ni chuwangin hetiang har satna te hi la tok chhozel thei kan nia chu mai ba ka oil le gas te han thar chu kan nei bok si lova chuwangin oil depot lian zok hi sarkar po hian abuat sai hi angai ti sarkar po hian abuat sai ngai veu ni na hriatani tuna hian tuna ZPM kai hroi sarkar po hian oil depot din thei dan tur an ngei tua chief minister conference ola chief minister Lalduhoma hovin Mizoram oil depot din ani thei dan tur an soi hova Pubilal Chanjava Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Kiliram Mina Chief Secretary te Puvanlal Dina Finance Commissioner Puti El Guitelo Secretary tele official dangte baka All Mizoram Petroleum Dealers Association Shri tu te antel ani meeting a tarlan ani danin Mizoramin oil depot anei ve ngei theinan hian athayangin malak zelan tuma Indian Oil Corporation Limited IOCL chu an mamo angramte ko mua thil tul dangte po athai angangai tu sak zelan ni meeting hian malak na te chak zo ka akal theinan Central Ministry le NEC lamte po dor ve ni se antia Thenom State ten oil depot an nei to dan le an kal phungte zir tura official te tir chua an tha official te tir chua tha an ti bokani he malak na hi chu tha thlota oil depot kan nei chuan engemaw har satna wanga emo hei asam nen poram ri boi nei thin kan nia boi thut poa min threk grill traman tum thin zong te oil gas chungchanga te khatianga te po khan har satna zol pui chu lo puruk thei dona oil depot nei hi chu thil poimo le mizomi puite na kan thlop vek tur ni te pona hriatani o tun sarkarin an ti that em nia kan hriat ve chu Mizoram thlai thar Mizoram fruit angchi enthirnan grape te sap theite lakhui theite aro to parhal lova kunhathok tu lo nei tu tena hlok zoka an siam chuan theina tur hlok zoka aman an tel theina tur chutiang ang ruwa manna local fruit beer chungchang hi tun sarkar hian an pom to nge a winery license te po tuna hian an pechuak chhomek ni na langa hei thil thatak ni na langa mar chu hei zukhapna state kan nia heta hi chuanin dan engmate po han siam dang lamangai don ni na langa hi dodal na khan om deuh hata ama ero chu keini mi mal ngai dana chuanin lo nei tu ten sap thei ten singa lakhui thei han thar boka tin grape te khatianga apulunga han thral ngot mai kha au yom bik mani chuba ka tourist ten ron kala hi tourist
akuma terin rela ron lu nu phei hi chuanin tourist kan nga to maya Mizoram thar chua hetiang ang local fruit beer ang te hi hral akal thin viawani chu wangina market hi thachho tel don boka hemi tan hianin he hmalak na hi kutna thok tu te choi kan na scheme thatak ni te pona hriatani a soisel tu ten han soisel bok thin ma sela hetianga kan ram thar chua a beer ang zonga han chantir hi lo nei tu te dom kan na ani rualin kan ram economy boost tu poimo takani donani Chief Minister Lalduhoma Vawiin-ah Mizoram Liquor Prohibition Amendment Act 2025 nuaya local fruit beer manufacturer le winery license spec chua tur thlang tu turadin selection committee te an thu khoma deal na som kwa pakwa lut zinga selection committee inan endik to mimal farm som pakhat pomanni meeting hi excise and narcotics minister pulal hinglawa mar chuan atel pui boka Chief Minister CHUAN kan ngai poimo masak ber chu kutna thok tu te an nia an theile thlai thar man zo ka an hral theina tur rem chang kan siam sak dona alom hle tunlai thiam na manga song bola mi hring hrisel na ngai poimo chunga food safety standard ang taka kalpui hi kan ti mak mo ani ati selection committee CHUAN PowerPoint presentation mangin local fruit beer le wine siam thei turan endik dan le te fungrang te an man te an soifia te fungzinga food safety guidelines an zom thayem asiam na man ruwa puitling an nayem chung man ruwa te thataka manga en kol thei turin mi hring le suman nayem Mizorama theile thlai thar chu ngei mangse an tlinangem ti te ate na hian atelani hei hi thilpui mo tak ni na langa theile thlai manga beer siama kha company le asiam na factory lo nei ta se ramdang thlai thar an lak lu le si chuan Mizoram chunga lo nei tu kot na thok tu te choi kan tum na kha a fel ve thei don ti na ni fruit beer siam deal hi mi som ko paruk le winery din deal mi pathum an oma selection committee chuan deal tu te tan interview bo chei ba ka a thayang angin amhun ma an endika endikna be chana selection committee in rotna asiam atangin meeting chuan local fruit beer siam deal na som pakhata poma deal na dang som pathum te chu hun pek bela endik le phot ni se an ti ani turi sungchanga kan han soya ei rela ron lu wang te pon ni pakhat boka khwalzin kan pung hluai maya hei ramchang kang mun thren khata phei chuanin tourism atanga an sumlak lu hi an ram income an ram sumlak lu na ber hi ani thina ram hosa tam tak po tourism atanga hosa te ponom to ani hei Sikkim country a kaini Mizoram aya te an nia Sikkim te hi tourism a hian an ngatna sa maya vei khatlai chu Sikkim Gangtok a hian kanan kal to a Gangtok khopui chu hotel hlir mai ni oma moi khan hotel kha tamani ankal kolila hotel kha tam maya omje bera chun tourist an tam hle ti na ni anram sumlak lu tamjok hi tourism atanga an mu chu ani nge a ki Sikkim a chuan rope way te skywalk te ki Sikkim a chuan rope way te po changklung takin an siam der to mai ke ni te po kan han chuang nge a kha tourism ti thang duang tu le an mun maron tlo tu te na an pan ber pakhat te po an ni a tin na thula pas lam te po tlo tuan tam murmur thin viau ani heng tourist te hianin ramchang kang jok foreign tourist te phei chuan keniang Mizoram an ron tlo hian hun changkang khan ron song ho lo di kan hria tanga ya kan culture kan namzia rang pholang thei thil te tinan kan thlai thara tanga biar han siam te po chu foreign tourist ten an ngei san le an pan ngei tur chi te an nia khang thleng te po khanin sarkar hian ngai tu ani na langa hei hi kut na thok tu te choi kan na ani rualin kanram economy a contribution thatak tur ani wangin he malak nai thil thatak ani thi tura shrem khailum lawa thil dang manga ti hlum chu Supreme Court a hian ngen na aluta ama ero chu Supreme Court hian an hnol Supreme Court chuan danin poi khoi tu thi tura achung thuarel sak khailum lawa kong dang manga rangjok le na lo jok at tilhum jok turangen na lut chu Supreme Court hian ngai tu anhuwa anhola hemirual hian court chuan he thil chung changa an thutluk na chu thu top alani lo thule thi tura hrem na pek dan kong dang chung changa science thiam na manga fiana rin tlak mu ani chuan ngai tuale thei ani tur thuwa soingal bokani Justice Vikram Nath le Justice Sandip Mehta te thutna bench chuan senior advocate Rishi Malhotra PIL 10 chu an ngai tua
an ngei ton hu hian an hnawl ani heti lai hian nakin zela medical le scientific evidence thararon chuak ani chuan he thil hi anon le thei ani thu an tar lang boka sarkar lai puipo expert body kaltlangin na taka inti hlum na ti zia omdan le hremna pek dan tur zirchian na voi khatbo chei turina tizui bokani petition a hian CRPC section 354 sub number 5 a khailum chungchang tarlan chu constitution article somni pakhat kalani ti in lethal injection gas chamber le silaya in kalhum te man ni jok se ti in ngen na thlenani khailum hrem thin na hian na tur chung rei tak a thlen thin ni in an tar langa khailum te hi thia puan turin minute somli vela du'a heti lai hian silaya kalhum emo thi tura injection te ero chu minute nga vela zo ani ti in petition a hian tarlan ani United Nations resolution a po thi na hremna pek ani po in torna tlem thayang ber thlen tur zonga kalpui tur ti ani thu malhodra chona soibok ani amaro chu ko chuan sarkar lai pi malak na le zirchian na atan he thil hi ada ta jok thung pon tur tam takoma se kha ti chena khan kan han du tok le photanga kan ponta ka tanga kan hol zong kan vei zong omani chuan comment section lama khan kan tar lang vele don nia